Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyau Trap Association kalapan tepat bakan penlong ya ke grand finale jong Kahinyau Trap Idol Season 1. Lashai kasni kata ka arphan riu terik urampang arhajar arpau ar. Hamadan mot tirat sing mairang mission. Nadu kapor shipau baje menstem bat kala khot laweri ki pat ba bakin wan hakani kasni bat ondon ru ki jingshan ki jingrai ka DJ Snight bat ki wei. Kublai pipro dia kena kapor kwa ban tip sepigi pada bangin pelong ya ke grand finale juga Trap Idol Lashai kasni ka arphan trik urampang arhajar arpau po mairang po madan mot tirat sing tingin stang nadu kapor shipau baje karib jim step untuk Perkindon ruki entertainment ki banwan shot nata kindon ruki pon roy nata kindon ruka DJ night ting kerpa di people ki pai ba bas ko bala da pia like por so ba ban like por khlang sa kasi banwan ban I'm sim lang ya ki nong roy la ki ban roy la sa kasi ante po maira pati ka grand finale jong Trap Idol kumjur wa kerpa di pai ba jok sno mairang gi bas ko ba banwan la sa kasi ante po madan mot tirot sing mangit pelong ya grand finale jong ka Trap Idol kena melong kumbang ya I'm sim lem kini kiri don sam kena ba kinang ya ki na ka por kapor ak sam ka pa ba kinang ay kita ba kinang